Le takhamuti taselwandle tikhala ngekuthi-ke sebavalelwe yona-ke indlela lebebasolo-ke bayisebenzisa bahamba kiyo cishe onke malanga. Kanti-ke le ndlela lena kuthiwa-ke beyikade ilisito kakhulu njengoba bekuhamba tona timoto kanye-ke nebantfu labahamba ngato-ke tinyawo lombala. Kanti-ke bachazile ukuthi le ndlela lena ivalwe-ke ngilabanye lekuthiwa ngito-ke takhamuti takhona lapha kuleya ndzawo labanalo-ke lelinye likhaya labo khona lapha kule ndzawo. Ngekusho-ke kwaloyo lokhonile-ke kuchaza le ndzawo noma-ke le ndzaba uchazile ukuthi-ke le ndzaba lena-ke yatekwa-ke emphakathini sekuthiwa-ke labanye abavule yona-ke indlela kude abantu batawukhona-ke kuyisebenzisa bayivule khona lapha-ke emakhaya abo. Sikhalo sethi bhuti sivaleleke na indlela lapha lebeselo sihamba kuyo kwavalwa nemagede kithi asisakhona iphuma kuhamba. Kwayiwe emphakathi sakhulumisana nemphakathi. Umphakathi bathi bedane liphepha babalayela ukuthi liplazi labo. Kithi ngekwethu besicanga ukuthi lama elders ethu atawuda kuye ete abone akhulumisane naye at least bamcele as babadzala ukuthi sicela mane nibashele at least 5 meters la celeni mane bahambe bagobe bathi baphumele endleleni. Manje lesekusimangalisa sekuthiwa khona lekumele bavule somewhere kani kulendzawo yalabantu labathi abavule kungemasimi. Sesisenkingeni yaloku nje nyalo ukuthi kwentiwa njani cause nabo abasukumelanga etulo beyikhulunywa nje lenzaba khona lemphakathi kude lobeketa bukisane kucelwe kuhlalwe phasi kunegotiate ukuthi okay nasekunje ngete kwaba yini nje. Ngiloko nje lesikhala ngako le takhamuti ke nyalo setipaka timoto kulelinye likhaya lelilaceleni kwalo mgwaqo abasakhona ukufika. Akusakhonakala letinye tipaka kamakhelwane la ngendasi. Kanti-ke labanikati bayo-ke le ndzawo leseyivaliwe bathi yabo kungakho-ke sebathethe-ke sinqumo sekokuthi-ke bayibiyele. Ngekusho-ke kwalele tinye takhamuti tithi-ke lesizatfu lesi akusiso-ke sizatfu lesicace kahle. Kanti-ke lokunye labakuvetile ukuthi laba-ke labavale wona-ke lo mgwaco baphindze-ke bebaniketa-ke inkinga endzabeni yawo-ke emanti njengoba ngibo-ke labafake isandla ekuthenini bavalelwe wona-ke emanti. Etindzabeni teMaswati Channel kubeka noHlahlathwala sina Gary Carlos Kamanzini.